Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 4. Kako omogućiti turizam za sve. Segment koji ćemo obrađivati u ovom kursu odnosit će se većim delom na pristupačni turizam. Pružaoci turističkih usluga treba da omoguće da svi delovi turističkog iskustva budu u skladu sa principima univerzalnog dizajna kako bi bili inkluzivni i dostupni svima. To znači da ceo lanac turističke usluge bude pristupačan svima. Od početne faze koja uključuje informacije i rezervacije do pripreme i realizacije putovanja, kao i organizovanje usluga koje se nude na destinaciji i celokupnog odnosa sa korisnicima. Naša preporuka turističkim i ugostiteljskim radnicima je da koriste međunarodni standard ISO 21902-2021, turizam i povezane usluge, pristupačan turizam za sve, zahtevi i preporuke. Možete konsultovati korisnike, to je svakako poželjno. Ali s obzirom na to da čak i ljudi sa istim invaliditetom prevazilaze barijere na različite načine, nije preporučljivo oslanjati se samo na pojedinačna iskustva. Standardi su nastajali u konsultaciji sa širokim spektrom zainteresovanih strana i zato je jedino ispravno držati se uspostavljenih standarda. Svako izuzetno voli da putuje i posećuje zemlje širom sveta. Posebno je fokusiran na glavne gradove i kulturno-istorijske znamenitosti u njima. Svako je nekada više raspoložen za more, a nekada za planinu. U svakom slučaju, svako može da bude veoma poželjan turista. Svako je zainteresovan i za to da poseti Beograd, ali da bi stigao do Beograda, neophodno je da obavi sve pripreme na vreme. Svako zna da nije lako rezervisati pristupačan smeštaj iz mnogo razloga, pa hajde da vidimo sa kakvim barijerama svako može da se suoči.